أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين سيسات نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز ام هاکی سر بحث که نو چه تشتا نو بحث آمد بیجه باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه تشتا کمو بشتغله و تشتاكمو نقل بك حكاية بكش هندرا لازم مو أول جي أوله به جي أمين به كون راسته مو تدقيقات سر بك مو بزن محقق راسته و درسته و نتشتي قنها نيكو مو بي بشتغله نيكو مو بي مو بي نقل بك حكاية بك در حق بدا تشويق سرفيه آیت قرآن دست بده که امام نووی خودش راضی بود بجه قال الله تعالی رب العالمین جل جلاله لگاته ولا تقف ما ليس لك به علم تشتكو در حق ودا علمیت تنبه تصبحی نظام بی کوه نویا بی ویتشت نچه ویتشش خورا نکر رهبر بی ویتشت نچه آیت دیو قرآن ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید مروف اشتغالی که تنه جده بخواه نا پکینه جده بخواه در نوعه به ناشتغله یک اشتغالی تنه به ناشتغله یک کلمه جی ایلا لديه رقیب عتید نکوی رقیب عتید یعنی دم ملیاکت تنه بن کو و قید بکن و بنویسن و یعنی بگیرن قمرای معنوی بله ام هات حدیث پیغمبر خدا علیه السلام حدیث 1549 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة هات نقل كنا خدا جرازبه دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقاد كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وكفره شمروفي رباسا وكفره شمروفي رباسا چه قطش تا صح کری به بشتغله چه قطش تا صح کری به بشتغله نظر بیشه یلا راستا ورا یعنی وای ترکیب بیشه اسپاراگاس یعنی تشتیک اویدورمه چه تشتانی یعنی و تحقیق ناکه همه چه صح کری به بشتغله و دبیجه ها یعنی وکه وره شمرو ویره اف بسا یعنی یه گله تشتا ور به بشتغله و تشتا ور به بلاو بکه معنى وعوة رواه مسلم أف حديثها إمام مسلم نقل كريا خودش راضي به حديثه 1550 وعن سمورة رضي الله عنه قال سمورة كره جندب خود نقل كريا خودش راضي به قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقاد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين من حدث عني بحديث کسی کو حدیثه که یعنی اشتغالی کشمه نقل بکه بیجه حدیث و پیغمبر بیجه پیغمبر گولی گفت یرا انه کذبون حال اول زانه کو ورا زانه کو نه پیوا منه زانه کو نشتغالی منه نه حدیث منه یعنی پیغمبر بیجه علیه السلام فهو احد الكاذبین او یک شو ورکرایا یعنی که جرا بوده و اوشتی هندجی صح کرده لبنه زانه ورا و زانه مثلا يعني دست شكريا ها وجو وليجي ديالو قاسج نقل بك او بش يك و فركره او فركرين او حديث دري خستي وبلاف كريم فلان او جبه يعني حلقيك زنجيره فرا بله رواه مسلم اف حديثها امام مسلم نقل كريا خود جرازبه حديثه 1551 وعن اسماء رضي الله عنها اسماء كتش ابو بكر هو تنقل كرا خود جرازبه بجا ان امرأة قالت يا رسول الله جني که خود جن پیغمبر خود گفت یا قاصد خود ان لي ضرة يعني هويك يوم هيا هويومه يعني يقين دجن كوس سجن مره ايوه مره هنا بجا جنه هويك يوم هيا
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني. قالوا میره متشت ندایمه و میره ما ام بيجي كراش مرا نكري و خورنك ندایی میره قدر اوه انتش خصوصي مرا نكري بجا ابيجم والله هولي قدر مگرد هولي سيانتا مگرد هولي شمرا افكري يعني اف قنجيل مكر میره ما جبو خدقنا اس خسيوخا بعنرينم بقحرينم. فهل علي جناح إن تشبعت من زوج غير الذي يعطيني يعني یا ندایمه و حشوكي دائمة أولي شاني بدم أفجاء زوانيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه السلام قول المتشبع بما لم يعطى أو كسي كو تشتا يكي ندائيه وجا بيجي دائما كلابس ثوب جبو هوايا خواه بو هوا خواه جبو افتخار خواه فلان هولي كلابس ثوبي زورن وكا دجلن دراوين دجل فروك خواكري يعني ام بيجي مثلا تا جلي يكال خواكر او نجلتا تقول فد باخي ها يعني افتشتك تشت نجي خدا نم ماريسا. رواه البخاري اف حديث امام البخاري نقل كريا خود جرازي ده. باب بيان غلاظ تحريم شهادة الزور اف بحثها در حق يعني گراناهیا گونه شهد زوریه. شهد زوری چیه؟ شهد بینا فر یعنی بودشتا مو ندیدی مو صحنه کری مو نبیناندی مو بجو هولی چه بی فلان کسی هولی گاد یعنی المحکمه دو آن ولی مو شهد بی نبده شهد بینا فر که بجا حرام بونا و چقا گرانه چقا حرام گرانه مقامه. قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله في بجانب هوليغاتا واجتنبوا قول الزور خوادنش تشتا فروك خوادن تشتا نوا. افاتا خلاص آياتك ده ولا تقف ما ليس لك به علم بيوه تشتا نچا او تشتاكو در حق ويدو معلومات تتنا يعني جي خبر جي نخبردار وجو بيوه تشتا نظام بي نچا. آياتك دي قرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد البحث جبيون هو داجي شوبي در باس ببي يعني مروف اشتغالي که تنش در بخوا در نوعخه بنا پیوه نكوي رقيب عتيد تنابه مطلقا رقيب عتيد دم الياكاد نكوي هنا و تشتكو دبيجه قيد ديك او آيات جي خلاص آياتك ده إن ربك لبالمرصاد بيقومان بشبها ربتا تدنر رب تا کنترل دیگه تل بن مراقبه رب خدایی هولی بزن با. آیت ده والذین لا يشهدون الزور او انسان کو از حاجت که به رب العالمین او انسان او عبد من خالص عبد من خصوصی کینا والذین لا يشهدون الزور او انکو شهد زوریه نادن یعنی شهد بین فر نادن عبد احجت او هیچ او. حديث 1552 وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبو بكرة هو تناقل كده خده جراز بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر از أكبر الكبائر شورا بجمع يعني قنه مازن وجاش همي ماستراجي ماستر قنهش مازن وجاش همي ماستراجي ماستر شورا بجمع قلنا بلا يا رسول الله قام قال بلش مرا بجي يا رسول خدا قال الاشراك بالله شریک کردنش خدا را حاشا شریکش خدا را چکه و عقوق الوالدین اذیت بده دو بخوا با قهرینه و کل متکئا پیغمبر خدا پالدایی به هولی پالدایی به فجلسه را بخوا راست گروینش فقال هولی گاد الا و قول زور گوه خوابکن یا سسه قول زورش تقاليا فرا فما زال يكررها حتى قلنا ولی قول زور شهد زوری حتی مگا لقيته سكت خاطر بجا بسكنيا پیغمبر خود گله تکرار کرد. متفق علیه اف حدیث بخاری مسلم هر کا نقل کرنا. خوش کو برای عزیز بلا وده بسکنه ویدیو ما بشکه دریج بی حتی درس که ما یاده بمینو خیر و خوشیه دام.